Ассалому алейкум ҳозирини гиромӣ, хонумҳо ва ҷанобон, меҳмонони арҷманд, бинандаҳои шабакаи варзиш ва футбол. Ҳамаи шуморо ба маросими қуръапартоии 32-мин чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ хайрамақдам мегӯем. Чун анъана, имсол ҳам чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи Олӣ дар се марҳила баргузор мешавад ва ин бори дуюм аст ки дар таърихи футболи Тоҷикистон бо тарҳи нави баргузории чемпионати мо сурат мегирад. Читавре ки ҳамаи мо шумо шоҳид будем, соли гузашта миёни 10 даста рақобатҳо дар се марҳила баргузор шуд. Ду марҳилаи аввал ва баъдан марҳилаи сеюм ки аз як давр иборат буд ва ҳамин тавр дар поёни рақобатҳо дастаҳо ба гурӯҳҳои А ва Б ҷудо шуданд ва ҳамин тавр дастаи Истиқлол боз ҳам унвони қаҳрамониро дар чемпионати Тоҷикистон ба даст овард. Дастаи Равшани Кулло бошад барандаи медалҳои нуқра ва ҳамин тавр тими Хуҷанд барандаи медалҳои биринҷии чемпионати Тоҷикистон буданд ва ин дастаҳое ки дар мусобиқаи имсолаи Лигаи Олии Тоҷикистон сазовории ҷойҳои намоён шуданд, имсол футболи кишвари моро дар арсаи Осиё муаррифӣ хоҳанд кард. Истиқлоли Душанбе дар марҳилаи гурӯҳи Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё бозӣ мекунад. Равшани Кулло бошад дар марҳилаи гурӯҳи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ва дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд дар марҳилаи интихобии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё баромад хоҳад кард ва аз фурсат истифода бурда ба ин се дастаи футболи кишвар барори комёбӣ таманно мекунем. ва имрӯз дар маросими қуръапартоии 32-мин чемпионати Тоҷикистон мо аз ду футболбози машҳури Тоҷикистон, нобиғаҳои футболи кишвар ҳам гӯем хато намекунем, Хуршед Маҳмудов ва Искандар Ҷалилов даъват мекунем барои саҳна оянд ва марҳилаи қуръапартоии чемпионати Тоҷикистон ҳамин тавр шурӯъ мешавад. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Хуршед Маҳмудов қаблан дар дастаҳои Варзоб, Регартадас ва Истиқлол бозӣ мекард ва ҳамин тавр дар ҳайати ин се даста 10 карат чемпиони Тоҷикистон шуд ва ҳамчунин 4 карат ҷоизаи беҳтарин бозингари Тоҷикистонро ба даст овардааст. Хуш омадед ва айни ҳол аз Хуршед Маҳмудов пурсон мешавем ки дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон ба назари шумо фаворити асосӣ барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ кадом даста аст? Добрый день всем. Я думаю, что фаворитом это однозначно Истиқлол, но им, думаю, что и Равшан, и Хуҷанд не дадут просто так стать чемпионами. Регар Тадас чи? Регар, ну, в том году они 8-м были, по-моему, да? Не думаю, еще рано им чуть-чуть. Барсура ташаккури зиёд, саломат бошед. Ва меҳмони дигари мо Искандар Ҷалилов ҳастанд ки дар ҳайати дастаи Истиқлол борҳо қаҳрамони Тоҷикистон шуданд ва ҳамчунин дар тими миллии футболи Тоҷикистон ҳам баромад карданд. Искандар, шумо замоне ба чемпионати Тоҷикистон омадед ки қаблан дар чемпионати Русия бозӣ мекардед дар дастаҳои гуногун ва аз ҳама бозии хотирмон дар чемпионати Тоҷикистон ба фикри шумо кадом бозӣ буд? Добрый день всем. Для меня все важные были матчи. Я не хотел бы какой-то особый подчеркнуть, но я бы, наверное, больше выбрал бы те матчи, которые дерби с Худжандом и с Кулябом. Яъне бозие ки Хуҷанд бо Равшан дошт. А бозие ки шумо дар он бозӣ мекардед дар ҳайати дастаи Истиқлол, кадом бозӣ буд аз ҳама бозии хотирмон барои шумо? Лига чемпионов. Лига чемпионҳои Осиё. Ташаккур зиёд. Ва голи аз ҳама муҳим барои шумо дар фаъолияти футболбозиятон кадом бозӣ буд? Голе ки шумо ба дарвозаи намедонам кадом дастаи ворид карда бошед? Честно сказать, я не помню, я больше обороняюсь. Мое предотвращать, наоборот, голы. Ташаккури зиёд, саломат бошед Искандар. ва марҳилаи қуръапартоии чемпионати Тоҷикистон мисли соли гузашта мешавад. ҳозирини гиромӣ ва ёдовар мешавем ки як нафар ҳоло аз Сабат
рақамро берун мекунанд ва нафари дигар бошад исми дастаро ва ҳамин тавр дастаҳое ки дар ҷадвали чемпионат дар оғози мавсими имсола номнавис мешаванд тибқи рақамгузорӣ муайян карда мешаванд ва ҳамин тавр даври аввал низ муайян хоҳад шуд ва ҳамин тавр тибқи системаи машҳури бергер бошад рақобатҳои даврҳои дигар ҳам муайян хоҳад шуд ва агар омода бошанд марҳамат қуръапартоиро оғоз мекунем ва шурӯъ мекунем аз оне ки рақам аз сабад берун карда мешавад. хуб ҳозирини гиромӣ рақами 9 ва ҳоло Искандар Ҷалилов муайян хоҳанд кард ки таҳти рақами 9 дар ҷадвали чемпионат кадом даста қарор мегирад. Марҳамат Искандар. бошгоҳи футболи Хатлон таҳти рақами 9 номнавис мешаванд дар оғози мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон. Марҳамат, навбат ба Хуршед Маҳмудов. хуб рақами 7 ва аллакай ду рақами бисёр ҳам машҳур рақамҳои 9 ва 7 аз сабад берун бароварда шуд. Марҳамат Искандар Ҷалилов. бошгоҳи футболи Кӯктош аз ноҳияи Рӯдакӣ дастае ки соли гузашта барандаи медалҳои нуқраи чемпионати Тоҷикистон шуд дар Лигаи Якум ва ҳамчунин яке аз дастоварди муҳим барои дастаи Кӯктош ин баромадан ба финали ҷоми Тоҷикистон буд ки онҳо аз тими Истиқлол мағлуб шуданд ва ҳамин тавр дастаи Кӯктош таҳти рақами 7 дар ҷадвал номнавис мешавад. хуб рақами 3 ва ҳоло Искандар Ҷалилов муайян мекунанд ки таҳти рақами 3 кадом даста аз сабад берун бароварда мешавад. бошгоҳи футболи Эсхата инак ин даста таи чанд сол мешавад ки дар Лигаи Олӣ бозӣ мекунад. яке аз дастаҳои бисёр ҳам хуб дар футболи кишварамон ва соли гузашта даста дар марҳилаи сеюми чемпионати Тоҷикистон тавонист дар гурӯҳи бе қарор бигирад ва мавқеи худро мустаҳкам кард. хуб рақами навбатиро мебинем. хуб рақами 5 ҳоло Искандар Ҷалилов муайян мекунанд ки таҳти рақами 5 кадом даста дар ҷадвал мавқеъ мегирад. дастаи ҳосилот чемпиони Лигаи Якуми футболи Тоҷикистон дар соли гузашта яке аз дастаҳои кӯҳантарини футболи Тоҷикистон ва имсол дастаи ҳосилот акнун рақобатҳои худро дар Лигаи Олӣ идома хоҳад дод. рақами 4 ҳоло мебинем ки дар ин мавқеъ дар ҷадвали мусобиқа таҳти рақами 4 кадом даста қарор мегирад. дастаи Равшани Кӯлоб яке аз тимҳое ки таи чанд сол барои унвони чемпионӣ талош дорад ва бовар дорем ки имсол дар пойгаи чемпионӣ дастаи Равшан боз ҳам хубтару беҳтар бозӣ мекунад. ғайр аз ин тими мазкур имсол ҳайат ва сетоди мураббиёни худро нав кард. рақами 1 ва ҳоло чанд дастаи дигар боқӣ мондааст ва албатта онҷо дастаҳои хеле хуб ҳастанд аз ҷумла чемпиони феълии мамлакат тими Истиқлол. дастаи Хуҷанд
تحت رقم یکم نامنویس شد و طبق این سیستم اکنون در دور اول دسته خوجند میتواند با دسته دهم چمپیونات بازی کند و حالا میبینیم که این دسته دهم کدام تیم است و رقم بیرون کرده میشود از سبد. رقم 2 باشگاه ریگارتا داست یکی از دسته های موفق ترین فوتبالی تاجیکستان و این دسته امسال در چمپیونات مملکت بازی میکند و شماره دسته خیلی کم باقی مانده است. تنها رقم های 10 6 و 8 باقی مانده. رقم 6 همون دسته حالا معلوم می شود که با تیم حاصلات بازی میکنند در دوره اول. دسته فایزکند یکی از تیم هایی که سال گذشته در چمپیونات تاجیکستان در زیرگروه بی بازی کرد و این دسته مقام ششم را در جدول اشغال نمود. رقم 8 کلوب مرکزی ورزش ارتش تحت رقم 8 حالا نامنویس می شود و اکنون چطوری که شما میبینید در دوره اولی چمپیونات مملکت این دسته با اسخات بازی میکند. رقم 10 یکی از رقم های دوست داشته ترین و اینک یک دسته باقی ماند و این هم چمپیون فعلی مملکت و کلاسیکوی فوتبالی تاجیکستان الکی در دوره اولی چمپیونات تاجیکستان برگزار می شود با اشتراک خوجند و استقلال. از همه شما خواهش میکنیم که برای در دوره اولی چمپیونات تاجیکستان بازی کردن دسته‌های خوجند و استقلال یک کف میکفتید. خب بار دیگر دسته ها رو برای شما معرفی میکنیم و تحت رقم 1 کلوب فوتبال خوجند، رقم 2 ریگارتا داست، رقم 3 اسخاتا، رقم 4 روشن، رقم 5 حاصلات، 6 فایزکند، رقم 7 کوکتوش، 8 کلوب مرکزی ورزش ارتش، رقم 9 خطلان و رقم 10 کلوب فوتبال استقلال. و طبق این سیستم در دوره اولی چمپیونات تاجیکستان خوجند با استقلال بازی میکند، ریگارتا داست با خطلان، اسخاتا با کلوب مرکزی ورزش ارتش، روشن با کوکتوش و حاصلات با فایزکند. بسیار رقابت‌های خیلی دیدنی و مهم از جمله خوجند استقلال، حاصلات فایزکند که دربی خطلان است و باز میتوانیم رقابت دسته‌های روشن و کوکتوش را یادآور شویم، زیرا ما میدونیم که در هیئت دسته روشن طاهر مومنوف سرمربی دسته هستند و سال گذشته با سمت سرمربی دسته کوکتوش این دسته را به فینال جام تاجیکستان برآوردند. خوب از دو فوتبالبازی موفق کشور خورشید محمودوف و اسکندر جلیلوف برای شرکتشان در مراسم قرعه پرتابی چمپیونات تاجیکستان اسپور سپاس میکنیم و شما هم برای کامیابی تمنا داریم. سلامت باشید. دوستان عزیز، حاضرین گرامی، اونهایی که امروز در مراسم قرعه پرتابی چمپیونات تاجیکستان قرار دارند و همه ما و شما شاهد شدیم که اینک موسم امساله چمپیونات تاجیکستان که سر کرده از 1 اپریل شروع می شود باز هم در 3 مرحله برگزار می شود. با 10 دسته فوتبال کشور قرار می خواهیم و باور داریم که دسته فوتبال کشور بسیار نتیجه های خوب نشان می دهند و شرف فوتبال ما رو با دست آوردن نتیجه های خوب در فوتبال آسیا هم معرفی می کنند. و حالا در پایان مراسم قرعه پرتابی چمپیونات تاجیکستان من سخن رو با دایرکتوری گنرالی لیگای فوتبال تاجیکستان سایفعلی شاقربانوف میدیم. مرحمت. دوستان عزیز، همکاسبان محترم، مهمانان گرامی، تشریف همه شما رو به مراسم قرعه پرتابی چمپیونات تاجیکستان در سال 2023 خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. واقعا هم هر یکی ما و شما شاهد گردیدیم که یک مراسم در یک سطح ضروری تشکیل و برگزار گردید و امید از آن میکنیم که بازی های امساله
و عموما چی چمپیونات تاجیکستان، جام تاجیکستان و اون مسابقه‌هایی که زیر لیگ فوتبال تاجیکستان دایر می‌گردد در یک سطح ضروری و در یک سطح خوب تشکیل و برگزار می‌گردد و بازی‌ها خاطری جالبیت در یک جالبیت بازی‌ها من فکر می‌کنم که مخلصان و هواداران فوتبالی کلوبی رو در کشور عزیزمان خاطرشون رو بالیده می‌گردونند. چون که در بالا هم قید کردن موسم امسال با قرار کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با اشتراک 10 دسته و در 3 مرحله تشکیل و برگزار می‌گردد و قابل قید است که رشد و انکشاف و ترقی و پیشرفت امروزهای فوتبال در دنیا از ما نیز طلب آن را می‌کند که همقدم زمان بوده در انکشاف پیشرفت فوتبال میهن سهمگذار باشیم. مورد ذکر است که با توجه و دستگیری‌های به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان فوتبال در کشور روز تا روز محبوبیت خاصه کسب می‌کند و امید از آن می‌کنیم که باز هم دستگیری‌ها از جانب محترم رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان جهت رشد فوتبال کلوبی ادامه می‌یابند و کلوب‌های فوتبال کشور در عرصه بین‌المللی چنانکه که ما و شما می‌دونیم 3 دسته در فوتبال کلوبی در بازی‌های بین‌المللی خاصتا در لیگ قهرمان‌های آسیا کلوب فوتبال استقلال دوشنبه و 2 دسته دیگر روشن کلوب و خوجند در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شأن و شرف فوتبال کلوبی را در عرصه بین‌المللی معرفی می‌نمایند و با دسته‌های ذکر شده برای کامیابی و نتیجه‌های خوبی ورزشی را آرزومندم و با همه دسته‌های اشتراکچی در چمپیونات تاجیکستان و اون دسته‌هایی که در مسابقه‌های زیر لیگ فوتبال تاجیکستان در موسم جاری اشتراک می‌کنند برای موفقیت‌ها و نتیجه‌های خوبی ورزشی را آرزومندم. هر یک شما را از فرصت مساعد استفاده برده به این مراسم قرعه‌پرتایی چمپیونات تاجیکستان بار دیگر خوش آمدید میگیم. سلامت باشید، موفق و کامیاب نصیبتون باشه. تشکر. تشکر زیاد و با تقویت سخن‌های سایولی شاقربونов دиректори генерали лигаи футболи тоҷикистон гуфтанӣ ҳастем ки имсол бо якчанд навовариҳо чемпионати тоҷикистон баргузор мешавад. хушбахтона яке аз технологияҳои бисёр ҳам машҳур дар футболи ҷаҳон яъне ин вар аст ки сар карда аз бозӣ барои дарёфти суперҷоми тоҷикистон ки моҳи май дар назар дошта шудааст ҷорӣ карда мешавад ва бовар дорем ки рақобатҳои лигаи олии футболи тоҷикистон ҳам боз дар сатҳи баланд баргузор мешавад. ва бори дигар хотиррасон мекунем ки имсол чемпионати тоҷикистон дар 3 марҳила баргузор мешавад. 2 марҳилаи аввал бозиҳои рафту баргашт ва марҳилаи сеюми чемпионат бошад барои унвони қаҳрамонӣ миёни 5 дастаи аввал ва ҳамчунин дар гурӯҳи бӣ бошад барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ доир мешавад. ва имсол бозиҳои 1xbet чемпионати тоҷикистон оид ба футбол 2023 сар карда аз 1 апрел шурӯъ мешавад. ба 10 дастаи лигаи олии тоҷикистон дар мавсими имсолаи чемпионати мамлакат барори комёбӣ таманно дорем ва бошад ки имсол рақобатҳо мисли солҳои пешин боз ҳам дар сатҳи баланд баргузор шавад ва мо қаҳрамонҳои навро дар футболи кишвар кашф кунем. бори дигар аз ҳузуратон дар маросими қуръапартоии чемпионати тоҷикистон изҳори сипос мекунем. ба ҳамаи шумо барору комёбӣ таманно дорем. сеҳатманду пирӯз бошед.